FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka round of 16 khel chhun zom zelania heta hian USA le Belgium in machona gol nga lutin Settle Stadium a mi puising ruk sang ruk zakwa somni panga pungkhom ma hian Belgium hi gol khatin an chakani he match a hian Belgium hian gol khung ma sa in minute kwana a an player poimo Charles de Catelara tap in gol mangin man ruaya minute samthum pakhana USA hian Malik Tillman mangin an sut vele Malik Tillman hian free kick a peta Iuri Tillman san lo tau perin goalkeeper tluk lo na lama bola pera a gol ta ani hemi lok minute samthum pathum na a Charles de Catelara in lar le in Leandro Trossard cross ball thatak 6 yard box atangin atau gola Belgium gol ni gol khatin ma ruai pui hemi hian first half a gol lubel lovin second half minute samnga pasarina a Vanaken mangin Belgium hin an gol thumna an khunga Belgium in ball vorin US goalkeeper in penalty area pona bola changa apet maidone mohti line achet alai taklat abula om Catelara an ball dan per sakin ball per hi Vanaken hian gola apet ngala a gol ta ani hemi hian gol dang lubel lok lovin additional time minute samkwa pathumna a Romelu Lukaku mangin Belgium hin an gol lina an khunga USA penalty area pon shet veilama Lukaku hian bola changa penalty area a lu puin US player ten an chil man lova striker goal tha kan huzui far post lama apet gola hei wang hian Lukaku hian World Cup a zonin match thum chung goal a khungta a hei hi World Cup a goal a khung zon reiber tumani he match hian USA hian Belgium hi an ngam meu lova USA hi ball changtam jok ni ma sela Belgium game a nget thajoka goal ma a po Belgium hi hlawam jok ni in USA hian an player te khel thalo tlang an tuarna zuala round masalama an game tha an phak lawani he match a goal ni khungtu player of the match an thlantak Charles de Catelara hi Belgium player poimo ni zui sel thei tura ngai ania ani hian player of the match choimoina hi aphu hle round of 16 match danga Dallas Stadium a mi puising sari zaruk somli pakua pungkhom ma a Portugal le Spain anin machona champion base na sang tak nei ram pani in machona hian gol khatchau alu thunga hun top don hai minute samkwa pakhanna a Mikel Merino an Spain chakna gol khungin Spain hi sikhat fain an chakani he gol chungchang hi soima satalokila attacking third area atangin Rodri an in podrem Ferran Torres apasa Torres hian ball achan vele anhunga om Portugal center back Ruben Dias tolmain anai ngala mase Ferran Torres hian rang takin Ruben Dias sakap kara ball apet luta gol lama tlan lut Mikel Merino tan pass du thu samani khalai anchet kwaldan kha kanchik chuan Portugal defending pherzeu kha apoi hleya Ferran Torres kha Portugal defender le midfielder te inkara tlachepin kha khan Portugal tan chet phung ati boi zualta a ball achan vele Ruben Dias khan anai ngal ta bok mase Ruben Dias khan achwa san center back position kha abula om Diego Dalo khan anho khat ngal ta lova Dalo khan ven nei lovin aom na ngaya alo om topa a thian pa ina akal san tang mun ruak kha aveng ta lavani tichon Mikel Merino khan fing taka mangtang ka in Ruben Dias achwa san muna khan atlan luta Ferran Torres san apas thabok si Merino an goalkeeper chau ama chon nuwa angle zim lam near post naya apet gola anni angkla satang chuan pet goal nuam tak turani minute samkwa pakhanna ani to sia Portugalin hun an nei tam to lo heti chung hian goal an chuan nuwa chance nei vele thoma sela Bernardo Silva an atau sang seta tichon Portugal hian an sipur su theita lovin sikhat fain an kloma Ronaldo le anauten World Cup Mangtha ta in Lamin Yamal le athian ten quarter final anin pet kai ta ani he match hian hun tirlama Spain center forward Mikel Oyarzabalan ho angreng takin hun tha anei akhorala penalty area a goalkeeper chau ma chon chungin goal ngei turangai apet goal tlat lova minute som parukna Spain hian chance nei bokin Lamin Yamalan far post lama apeda Portugal goalkeeper in dan sakin heta ball pera hian Alex Baina an veilam side atangin far post lama apet vele ngala Portugal goalkeeper in thazetin adang le Spain hi game nget tak nei kumin World Cup po an kheldan pa ngai anga khel ngar team game nei nget ber pol an nia Portugal hi chu beise anga langet tok lo team thazinga game nget lo pol an ni thunga mase Spain laka Portugal hi engemaw chen khachu an huai hleya Spain tan po khel all sam ni lovin Portugal hian Spain hi an chai thei hleya mase an khel rei tial tiala Spain in ball changtam zokin Portugal tlar hnung lamin na an nga ta sota Portugal tlar maten Spain tlar hnung anti boi chang aum vele thin bok Nuno Mendes phechon go shot thatak nein
Spain defender Pedro Porro an alau tau pera goal kham aperani kha ma se clear chance siam an har sat ve ve a goal pol lu talok lovin first half big phe chu goal lu lovin an tluan ta thakani second half a Portugal left back Nuno Mendes a in hliama wangin minute somnga parungna Nelson Semedo an athlaka minute somsari pakhana João Cancelo la chuakin Diego Dalot an lu tir le boka Rafael Leo an João Felix athlak bok Portugal hian player 6 soin an game ti that an tum viauna a an beisei an puitlin lo Spain hian bultan tu player som pakhat te hi minute somsari pangana an khoi che ve chawa Alex Baena la chuakin Ferran Torres an daluta an nuwa Portugal bok in 6 soin Pedro Neto thlakin Conceição aluta Vitinha thlakin Bernardo Silva alut boka mase omzia anei thui lem lo Spain in minute somriat pangana Pedri la chuak vele in Fabian Ruiz an daluta hei baka hian Dani Olmo la chuakin Mikel Merino an dalut bok hetia player an 6 soya hian Portugal a in Spain hian antifu ta zoka Spain hian an substitute player Ferran Torres le Mikel Merino te combination thatak mangin goal an khung ati theya goal lu dan chu atir lama kan soito kha substitute player pani in kobrem taka Ferran Torres san Mikel Merino pet goal tur asiam saka Spain chakna goal swal chuak tur khan Portugal defending an thiat moi hle chu wangin Spain in player an 6 soi fu jok ati lo thei lova Portugal lam ero an hriam tok lo tluan thak he match hian team pahnih hian chance siam an har sat ve ve a goal attempt om ve thin tho ma sela atu ve ve tan po all sam lo ma se hetiang game a poi thin chu chet swal zeu ania chu milet ling chia chet fu zeu apoi mo thin boka chu minute somkwa pakhan na a Spain in goal an khunga khan athleng ta chia bokani kha thil thleng kha result keng tu ram pahnih din mun tidang lam tu anita a Portugal tan chuan apoi hle he match Spain chakna goal khung tu Mikel Merino hian Spain tan senior levela a goal masaber khung turin kumthum chung huna manga ma se a khel rei ve tial tiala Spain game a ain siam rem thata hle tuna hian Spain tan match a khel na hnung som pasari atangin goal kwa a khung tling der to Spain hian kumin World Cup a hian match nga an khelta a goal an la chua mi alo kum sang ni somni pani World Cup a an match na hnung bera goal an chua lo boka chu wangin World Cup a match ruk chung a zon zata goal chua mi alo om chun ni ta in record tharan siam hei hian penalty shootout a huam lo ti hretel ta bokila FIFA World Cup a hian goal chua mi lova quarter final in pet kai hi chu an lo om towa kum sang khajakwa somkwa World Cup a Italy team khani in anni phei kha chuan quarter final thlengin goal an chua lova semi final a goal an chua ve chau kumina Spain hian goal chua mi lovin quarter final an thleng ve le ta ania an tlar hnung lam na tho hi fakmol mol tlak ani ram somli pariat in LG nga hian Spain chau hi goal la chua mi lo om chun an ni Spain hi an tlar hnung a phui zual theina tura tangkai chu Rodri hi ania ani hi Portugal laka po hian khel thabera thlan ni in player of the match toimoina adonga Rodri hian club lama hun rei tak a khel pui Bernardo Silva tilung oi lo zevin hun top don haya Silva hian an sipur su na chance anaya atau sang shet khatia hun tha a khoral kha Rodri hian nain a celebrate khuma Bernardo Silva hian angai thei thak lo thian te khap nga in an oma in khel zoa Rodri hian athiam lo ani ti pomin ngaidam adil ta hial Portugal superstar Cristiano Ronaldo hian kumin World Cup hi World Cup a khel na hnung ber tur ani thu a soi chiang towa chu wangin World Cup voi ru khel thei mai po ni lo World Cup voi ruka gol khung chia thei om chun hi World Cup om le zel tura kan mu to don lova kumsomli pakhat mi hian World Cup a hian match somni pasari khelin gol som pakhat akhunga kumina hian ama a an social na thin World Cup knockout round na gol akhung theilo anti thin na kha athai chia a Ronaldo hian World Cup no moi choi lo ma sela Ronaldo ani na zona aro puina nen World Cup a hian record thatak tak nu chia in hein elna hi amang thata ani in khel zoa Roberto Martinez Portugal coach hian soin Portuguese mi le sa te hian hetiang team le player an nei hi anin chuang hle turani crossbar kan pet pera extra time khel kan phu champion tura be sei san ber te jinga mi kan ma chon chung khan kan in veng thawiawa kan van nei tok lo mai chawani e voina chuan van nei na kan lama atang lova team pahni kan in thlau lo hle ati ani ti hian FIFA World Cup khel meka round of 16 match riat khel tura match ru khel zo anita quarter final in ma chon tur ram paruk te po chiang toin quarter final hian France le Morocco anin ma chon dona Spain le Belgium in ma chonin Norway le England anin ma chon don boka
zan in dar kwale achan vea in khel tur Argentina le Egypt ba ka anni nuwa in machon tur Switzerland le Colombia a achak jok pahni hi quarter final a anin machon ve le bokang topic dang kan chuan kai ma in Portugal hian tlak an phu em ti lam hi soikai ta lokila Portugal hian kumin World Cup a be seina sang tak an neya achan chu an player enta ila khovela a thaberber om khom na ni in anni aya player nei thajok ram dang soidon ta ila then kha chuan soitur an shekher lawang Portugal aya thajok soitur riate po in tam soitur an shekher lawanga chu ba ka chuan Belgium golden generation khal ral thak tu Roberto Martinez international footballer star lian rual ho rual konga ton hriat nei thazetin akai hruai boka Portugal hian be se an nei sang lo theilo Ronaldo ala om cheu boka chu wangin World Cup tran ma kha chuan a phur berpol in ring tok berpol hoisang berpol an nia a om hle bok ma se World Cup an khelta a DR Congo laka be se phak lovin an ro ngal ngota goal an veng him zo lo a khela attacking le defending a be se an phak lo boka soisel nga in anom ngal team chung bo ruak chia oma soini in khelmol pon lam bo ruak ri takin anek chun zoma chutiang kara chon Uzbekistan singa faya sopin anin siam thata dewe ti in an chungchang ari chun zoma ma se Colombia an ma chon tum khan an la in siam that lo zia alang thar le an klom lo kha van nei takan ni khatianga group stage a be se phak lova anom chung khan run of 32 anin pet kai ta thowa group leader ni tura ngai hi group a pani na amoran bok kha Portugal be se na atanga thlir chuan a chethlota an group a pakhat na an ni lo kha an mania be se na omatang chuan thil ni dan tur ani lo hrim ti chuan run of 32 a Croatian ma chona soisel lo takin gol ni gol khatin an chak a clear tuwa zir chuan nia ma se match official te kha chuan thutluk na an siam sual lo chan chu an khol manin report apek ang vekin thutluk na an siama khati lo khan thutluk na siam thei ani lo hrim engwangin nge kan ti chuan Croatia in hun top dona gol an khung pomsak an ni lawa khan ball kha Croatia player khan atau lawa chu wangin offside a om love gola pom turani e tia soizuina anasa a alanda na tangkha chuan khatiang tur zo kha ni point alangani ma se ball an man hian sensor thata kanaya chumi mangchuan Croatia player khan ball atok fuem ti an ena bola sensor om khan a detect miawa wangin referee tan kha chuan thutluk na dang siam thei ani lo hrim khol an man zo ka kha thutluk na in nga na ania chu wangin match official te kha dem na tur an om shan lawani ti chuan Croatia paltlangin run of 16 a Spain an machona sikhat faya tlomin World Cup atangin an tlata ania Portugal mai ni lovin Cristiano Ronaldo World Cup atangin kan Mangtha pha Portugal hian base an phakna match kan soidon chuan Uzbekistan an machonna chau kha ko thei ani ome match dang zonga khan base an phak lo veka an player thadzia le thiam zia te quality san zia te ngai tu chen phei chuan game nget cher chor team game tha le tlo an nei mi lo hi chu amakani abera chuan team game nget le tha an nei thei lo hi an tuara chumia chuan mo phurtu ber chu an team ka shwe tu Roberto Martinez hi ani Martinez hawa hetiang an ton ta ka chuan Martinez hian ahun lawa Portugal hi akai shroyani tepo ati theyanga golden generation team base phaka siam ai chuan base phak lova siam athiam riau te hian asriata thutluk na huai sen siam huna asiam ngam lo thin te a game plan quality sang tok lo thin te main management athiam tok lo te hi Portugal hian an tuar an team coach hian aduang takin an khel tira ti chuan PSG a thalutuk le incorporem lutuk Vitinha le João Neves te po an chuai ta dai maya Manchester United a effective lutuk Bruno Fernandes po a effective thei reng lova AC Milan a an goal nor na ber Rafael Leo po in goal nor na dan athiam ta lova Ronaldo goal khung tu ro pui po in goal tam zo khung turin rem chang anei tam thei reng lo khovela manager thabera mitam takina an ngai Pep Guardiola me poina achel ngar thin thiam ati Bernardo Silva me po hian bulatan phak lo ta vela center back a ahman Renato Veiga te kha afu lavani Veiga hi ahun tirlama phechon center back ani mi lova defensive midfielder ania ma se apum ruate ache dan mangten azir nia an ngaya wangin defendera an chhor thin ta chau zo ka nia full back le center back ate a khel theita ani chutianga defendera in letta chu ni in Portugal hian center back rin rola an manga tlar nung nge viau ngai na om lo hrim a chan chu World Cup ma in Ruben Dias le Goncalo Inacio te anin kopna sa a World Cup an tran te chenga Inacio zok an thlau thata dai
World Cup chan ma kha chuan Ruben Dias le Renato Veiga te hi match soma empo anin kopling lova khati chunga World Cup a center back in kop ngeta an hmang hi chu Aris asang ve hrim hrimma a fu lo chance hi sang takani Portugal kai shwe tu Roberto Martinez hian Ronaldo mangthiam in ti si in World Cup a ber a mangthiam tok lova Ronaldo apar chua theina tura game plan asiam fu thei reng lo hi apoya po poizual lai zinga mi ani Ronaldo hi du sak thua chuan adu sak ma se tangkai thei tur zongin adu sak thiam lova chu wangin Ronaldo po hi tima tangkai ta lo hlea ngai ani pha fawa akawani chuan ani ang player hi chu upale to ma sela ahman thiam angai chumi konga chuan a hlo cham ta sia team coach ber hian player tha ria in hruai ma sela ahman dan tur dik a hriat lawa wangin lotlin an phu lo ani bere thil dang soikai ta lokila kumin World Cup a hian football mel ti bal thei engemozat athlenga chungzinga chuan tu hnaya thil thleng hi aten om zual hle in elna thleng tu USA tan mual phona ania FIFA tan po mual phona lian takatlinga World Cup a meu fair lo ten-awm taka thutluk na siam awm ta hi apoi tak zeta aten om zia le bol lo zia hi soive ta lokila USA le Bosnia and Herzegovina in machon tumin run of 32 matcha khan Balogan USA gol khung khol ber hian red card achoya ache dan en khan red card kha thutluk na dikani kha wang khan match khat in khel thei lo turania chu dana omsa thlap in el na chan ma a dana man tur an ruwa man an pom thlap to a chuang kal ani red card choi chu match khat rem turan nia an che dana zirin match tamzo khel thei lo tur point rem thei an niang ti ania chu wangin Folarin Balogan po hi match khat khel lo tura rem ani ma se round of 16 a USA hian Belgium an machon don sia an ngai angam zan lo ni in alang abikin USA president Donald Trump hi angai angam lo zuala chu wangin bol ho takin chet ala zuita ani FIFA World Cup omto zonga tun thleng hian red card hi za somriat pakwa phor ani towa chuta tang chuan player pani chawin red card choi chungin match khel lo tur zonga rem an tok lova kum sang khat zakwa somruk pahnia khan Brazil player Garincha khan Chile laka semi-final match a red card a choya no chua ani ma se final match a khel le ta thowa khati lai kha chuan red card an choin an match khel le masak ber tur khel lo tura rem ngal an ningai lova tuna chuan red card an choin an match khel le masak ber tur adot le chia hi an khel thei lo ngal thina hetiang dan hi tun ma chuan an la mang lova chu wangin Garincha khan dik takin danang thlapin final kha a khel thei ani tun tuma ero Balogan hian run of 32 a red card choi in run of 16 a rem tok lovin match a khela hetiang hi chu adik talavani Garincha te hun lai angkha lani se chuan Balogan hian Belgium a machon thei varvara ma se tun lai a chuan dan awm vek towa Balogan hi rem turani ma se FIFA president le USA president in thian thatna in dan omsa thil ti theilawa an siam ta dai maya in mer riat thatna in thian na le indu sakna awangin FIFA World Cup a meu dan an bo chia a bo chetu te la hi in elna thleng tu rama an ho tu lu ber US president le in elna bo sai tu FIFA a an ho tu lu ber an president te an ni le zela hei wang hian aten om tak zeta thuneina an nei an mang dik lavani USA le Belgium in khelma hian US president Donald Trump an FIFA president Infantino biain Balogan red card chungchang hi asoi puya Balogan rem ani chungchang hi ngai tua thale turin angena hei hi ama Donald Trump po hian atinge yani ti a confirm thlap le ngal Donald Trump hian Balogan kha fola kangai lo ti in FIFA president ne na angai dana soya reporta tarlan dan chuan Donald Trump hian Balogan kha fola angai lova thutluk na siam to kha FIFA president ne na ennon le turin angen ti ani FIFA president hian Balogan chungchang hi bozui mek ani thuin Donald Trump hi achang ani ome ti chuan FIFA president Infantino hian Donald Trump adu dan hi ngai poimo sakta in Balogan rem ngal ani lo theina turin ma alak sakta a Infantino hian kongdang azon sak chuta chuan Balogan hi match khat atan an remanga ma se hei hi kum khat chunga tan ti ani match dot le chia khelma ba ka rem ngal tur ni talavin kum khat chunga match engemaw bera rem tur ani ti na ni chu chuti zong chuan FIFA president hian Balogan rem na hi a her rem saka Donald Trump point FIFA ne na hian lom thu te asoi ta vela kha wang khan Balogan hian Belgium ma chon thei phain USA hian red card an choi an tuar zui talava football khovela in elna sang bera hetiang thil a thleng ta hian dem a hlo hle
football hi chuan tual chung league sang bera te po khomol pui huap in elna anga te po dan angin ankal maya chu tiang ani laya FIFA World Cup a meu USA president le FIFA president Infantino te rorel dan palzuta om anglo taka an khosak na hian dem a hlo mai po ni lovin World Cup a thil thleng to zinga ten-awm ber pola ngai ania USA khan Belgium kha nengat pheisela chuan boruak aso sang zual khopang USA po hian an tlak nuwa he thil thlenga wanga diriam tongkam chea kap zui tu anton tampha le he thil hi affair lo zia ti zong hian soi talokila kumin World Cup a hian red card som chuang phor ani towa balogan chia hi shrem ngal tok lo om chunani player dang zongin shrem an tok ngal veka an ramin an tuara red card ani awanga shrem tur an ni an pom maya USA president ero in apom du lova dan aya thuwa dan aya thil ti theya in ngain kha ain ngai dan kha dik lo tur ani lain FIFA president in Donald Trump hi dan chunga alentir vele zela anni pani hi miten omti in soi anni tamek he thil hi chu Belgium tan kha chuan vui nge na tham ania round of 16 a anin ma chondona USA in an player gol khung theiber an chhor theidon loveti in chumi mil chuan training te nein game plan an nei vek to don ma se balogan ain khel theidon ti an shele si Belgium tan kha chuan game plan zong nen boy le phana tham ania balogan hi bencha thutluan tur angchi player ni sela chuan thusan ani si lova USA player form ber ni in kha wang khan he thutlung na hi Belgium tan kha chuan angai om zual hlia ome World Cup a meu fair taka in elna tura fair lo taka thil ti tu Donald Trump le Infantino te hi dem lo thei an ni lova Infantino phei hi chu FIFA president a atling non to kher lo mai thei chumi thlen phana tur tling khawp thil poilian atling ani he thil thleng chungchanga hian Belgium coach Rudi Garcia hian soin FIFA World Cup a hian April Fool kan mang me ke keini hian national team emo federation emo hi him kan tum ani lova him kan tum chu football hi ani ti in balogan in khel phal sak chungchang hi soya diklo taka thutluk na siam ani hi adem hle FIFA president hin sep later point soin football hi political power man na turani lo atitol maya Jurgen Klopp point soin hei hi kan infiamna ania anni infiamna ani love hemi te pahni hian football a hian ngaidan mumal an nei lova football ni na hremia lo te hian hetiang hian engthilma anti turani lo red card ania soidan kongdang awm lo hrim balogan poi kan ti puya achan chu khatianga thil ti kha atum dan ani bik lova ma se danin thil ni na asoi si ani ati ani Jurgen Klopp hian dan palzuta thuneina mangdik lo Donald Trump le Infantino te hi adim lo hle ole khati chin kha tun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nivele photro se